Kavindane katolekele usakuani munene wa Ngilili miongole na Mwanza MCA Mwalote na chama cha Wiper Mbithe Mulinge n'omya wetano kwimba ya Mukamba kukwatana na kukwatila ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwa sautongoi. Mbithe ni wakulia enenthi kusesea ivandosio aiweta Kalonzo ni wewe kwatyo wa kutangia nthi ya Kenya kumana na mathina la mamekombilite. Onesmus Chalo ni mwandiki witwa mauvo. MCA Mwalote ungwa chama cha Wiper bungeni akaunti ya Kitui Mbithe Mulinge nwenda mbaya Mukamba kwa seivande na wakana kuyumbanisio sakwani munene ula ukita wa mwaka wa Ngilili miongoni na Mwanza ula kuweta kana kwa seivande kwa mbaya Mukamba ni kuyumbanisio nyumbani munene ula ukita na kwethia no kumba twine ndame kuna kura Mwanza pio block other tribes ta kuyumesi maana mako kuna kura ndo Stephen Kalonzo Musyoka atweka musumbe akateithia kisio na nzio ndea ya Kenya na muno ndo ni musiwi tena yengo nene akamba mundulo tena kiwandi amanza kiwandi enesa na ibinda kufika ya kuregister tavota uregister tavota no wetele mwana kuna kura Mbithe iweta kana ngwatana mbaya Mukamba ni ukumba wa kumuteka mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka kabindane ka kwithia eli kama sembani mako kitakebela chosumbi balo mweta tawe mutongo iweka mbea Kenya mwekwete kukombwa kuma wathinani ala ikitwa ni serikali ya OU na kamba this time round te kwa anya ku na kamba kindoki katuna ningo Musyokelela no kuna kura muno akamba tiosa kunwa kura takinukia maana mose kura kinukia maana na mwiko na kura na mwete kila even mwete desi munene His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka kunena na even other people mekana tao akatweka musumbe na tevenzea Kenya ya vice president na vindesu ni mwasisi ni kila mwana wese siana ja soma mana ama product of that na so mana both primary and secondary school pege ndo naiba ndo nemosei na yengo nene na mwa musakwata musumbe mukona maendeleo mengi monokyo ona wiyovo ni wenda serikali ya Kenya kwanza kuyanise mawatho onthe ala yathanite elembetani ya Ukamba na muno alama na athanwe ni munini wa musumbi kabindani Kalona atwaisia ndambuka cia kelembetani ya Ukamba the wa musumbi William Ruto kutambuka Ukamba eiweta kana serikali ya OU ni yosete nguma cia kwathana mawatho maingi itekuyanisia the near future metukumokite ni mukona president Ruto no kwethia Kitui na deputy president unathiukie the whole county akutavia akamba kana no Kitui kana no kumaite maendeleo no kumanenge Kivu no kumanenge Malelo na naite no kweka mondwasu musumbe tambete kwa Kitui so ningo boya akamba ila musumbe kwa Kitui atekete mondwasu mukula nino atwathia Malelo na twimene so alama nena na musumbe wa mutavia kana hata ndilo na adhani ila munini wake no kiena juka Kitui onze na adhana isa mwisi ndiso na adhani kwa anoma kwa Kitui atu nengeta badali undo tena dhina mwingi weto wake ukakabindane kala hivyo vyake uteti endea kuambata muno tuelekele mwaka wa Ngilili miongoni na Mwanza. Dili vote ya Blingo Muvomo Tongo TV Onesmus Chalo.